ایرو سبهجی آگر به رافینریه که گریدای شرکتا آرامکوی یا سعودیه کت پشتی و مراندنا آگر بردف که حوسیان یحیی سریع راگهاند گوان اف ایریش پیک آنیه. ایرو سر سبه آگر برافینریه که یا گریدای شرکتا آرامکو یا سعودیه کت. وزارت انرژی عربستان سعودی راگهاند کو آگر کجان آگر کل تأسیس که رافینریا آرامکو جیزانی در کتبو و مراندن و گوت کو حتی نهات راپورین برینداران توننه. وزارت سدما آگر اشکره نکر. پشتی داخویان یا وزارت بردک حوسیان یحیی سریع دیار کر کو وان بدرونان ایریشی شرکت آرامکو یا سعودیه کرنه. استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة. دوان دمین داویه ده حوسیان ایریشن خوین لسر تاسیسین پترولی و تانکرین پترولی سعودیه زیده کرنه. هری داویه جی حوسیان یمن ایریشی باشوری عربستان سعودیه کرد ایریشی ده 11 سویل بریندار بون. طايرة مزيرة يحرقوا يا ربي لك. اویریش حوسیان لسر عربستان سعودیه ده دمک دتی کو لمکه پیمانا پاراستنا هفبش دناور عربستان سعودیه ترکیه و پاکستانی ده هاتیم ذکرن لگوری ناوروکا پیمانی چه ایریشک لسر یک جوان ولاتان بکرن و وک ایریشک لسر هر سی ولاتان بیدیتن و به هفره لهمبر هر ایریشکی درکون و با آوائی که هفبش برسوی بدن. هر سه ولاتین کوهف پیمانیا پاراستنی امضا کرن لروجهلات ناوین دولتین بباندورن. ترکیه اندامین ناتویه ده همان دمی ده عربستان سعودیه حوالبندی دولتین یک بین امریکاییه و یک جمزنترین هناردکاری پترولی جیهانی و دولتا هری بهیزا کنداویه. پاکستان تکانه ولاتین بپرانیا خلکین خو مسلمانه کو خودیه چکین نوکلریه. امبری ددن پایتخت مصر قاهرة جوادري بسپور تیکلی ناف نتوی احمد عنانی بشداری في برنامه یامد به. بريز احمد دما و باش به چند روژن ایریشن حوسیان لسر یمن زیدبو و یمن جی بیدنگ نما و اپراسیونک لدیجی حوسیان دا یدس بکرن روشا لیمنی به ایریشان را بربکو ودچه. تقصد حضرتك هجوم الحوثي على المملكة العربية السعودية؟ تخازن بحثة سعودية بكن؟ بله جرم بحثة سعودية بكن يعني كرم بك يعني بكل تأكيد الضربات اليمنية إيريشن يمني المملكة العربية السعودية هي لديجي تأتي عربستان في إطار السعودي تحريك أو إيران لأزرعها في دشارچوفيا المنطقة. بكارانينا إيران إيران جي تريد هيزن غريداي تحريك خورة الأزرع في تي إيران المنطقة تخازي لأسباب هيزن عديدة. خو بكار السبب بيناش الأول برچند صدمان هو صدما يعني يكم الضغط على الولايات المتحدة أو جو الأمريكية في فشاري تضييق لسر قربي. دولتين يكبوين أمريكا يبكى تريد تأجيج الأوضاع أو في المنطقة حتى يكون هناك روشا اتفاق هريمي يرضي تفهف بكاش وضوح إيران. برجو أو سودمندش بروشي وبالتالي التحرك بأنجام الأخير ده يأتي في سياق أفقافا إعطاء داوي أو الأوامر جبوي كيغو لأزرع إيران في إيراني المنطقة. بريار أحزاب دايا عراقية هيزن موالية خواجو لإيران، دست بإيريشان طبعا بكا حزب الله اللبناني، ولكن بيجمان حزب الله حزب اللبناني مر الله بأزمة حقيقية اللبناني بعد لحزب الضربات الله اللبناني الإسرائيلية الآن الأخيرة، لكريزة كير درباس بلاش ويعني بريريشن تصدير داويين الحكومة إسرائيلي اللبنانية المشهد وحكومتها السياسي وطبعا اللبناني الجزء جي السياسي. بخبيش يبقى لدى خستية إيران لنهار الحوثي تاني اللي هو دست ذراع إيراني ده يمنى حوسيماي أو يستطيع دست استخدامه في الراستي تعطيل مجرى إيراني اندلاع الفحم، وتخازي وبكار يستطيع بينا ده استغلاله أستن في كرنا الضغط على تفجيرا منطقة باب المندب كشتيفانية وقرتنا بالتوازي مع إغلاق تنقافا باب هرمز. المندب ده همان دميدا قو تنقافا هرمزي جاتي قرتن وبالتالي أعتقد كله لانجامي في ده إطار از كارن سعي في كي بيجم الجانب جو الإيراني إيران حاول لتضييق ده الضغط جو على الولايات المتحدة دردورا الأمريكية. أمريكا تانك بكر ريل بروي بقرة بله باشا حوسينها إيريشان لسر تأسيس بترول وتانكرين بترول ين عربستان السعودي هروها باشور السعودية بخو بيكتنا چما عربستان السعودي ونامه ياوي جي في برفره كرنا قادا إيريشن خواتشيه.
بالتعليل لانه في خلافات جبرگو بریجی ناکوکی هبون دنابرا حوسی و عربستان سعودی ده 2015 ده ناکوکی هبون شر هبون ده داوی دیجه از باور دکم گو هر دو عالی ایریشی هف دکن عربستان سعودی جی ایریش دکه او بخوا ده اوپک ده جه خود دکره گو او حوسی تخوازه گو هیزاوی یا شاندنا نفته کم بکه گو او باندوری لی اوروپا و باشوری آسیای دکه از باور دکم گو عربستان سعودی یک جوالات هری گرنگه شاندن و فروتنا نفته دوی هری میده جبروی که حوسی ایریشی سر سعودی دکه او نامیات شینه گو او کشتیوانیا دریایی ریل بردگره او نرخ نفته ده جیهانی ده بلند دکه امکارم وی که جبیجم گو او تشتی گو حوسی دبیجه گو دور پیچ هیه دور پیچه که سعودی لسر یمنی هیه لأف نوچن نراستن جبرگو ام دبینن گو دوی دما داویه ده او ایریشی گو هاتن کرن ده همان دمی ده گو ایریشن اسرائیلی امریکی بسر ایرانی ده هاتبون کرن دوی ام وی پرسا گرنگ جی بکن پرسا گرنگ جی اوه چما دوی دمی ده چما حوسی دوی دمی ده دست به ایریشان کریه او نشانا وی که گو حوسی گریدای بریارا ایرانیه او نونراتیا ایرانی دکد به هریمی ده او دست ایرانیه جبو گور کرنا کریزان ده هریمی ده برسوا سعودی هبو لهم بر وی که گو گوارتنک ده سیاستا پاراستنی یا عربستان سعودی هی او یک جی وی راستی درتخه گو وی روشک خراب درکه و اگر وی رنگی و ایریش بردوام بکن هروسا ایریشن حوسی باوی کی مزن باندور لابوریا عربستان سعودی کریه جبر وی کی نرینا عربستان سعودی او بو او پیمان نو آوا بکه پیمان دریا سور جبو کشت پاراستنا کشتیوانی او هف پیمانی گوهاتیه ددمه که ده گو رولا امریکای پاش و ودگره جبرگو دبینن گو در دورا هریمه در دورا سعودی چه دبه هر دستوردان که امریکیه بو نا لسر ایرانی ایریشنه سروکی امریکا بحثا دانستاندنه که به ایرانی ره امریکا حول دل هم بر چینی جی درد که تایبتی دولت روجلات ده از باورد که مگو استراتیجی امریکی لهم بر هف پیمان خل هریمه هاتیه گوهرتن جبر وی که ایدی عربستان سعودی جی خواست گو هف پیمانیه که دنبرا دو کوانانده ای سرد هف پیمانیه خورد آوا بکه جبر گو او هر ایریشک لسر ولاته که ایریشک سروان ولاته بتواهی ده انجامی ده وی برسف دایناوی لنبر حسیان خورتر ببه جبر گو سعودی بتنی به وی راستی گلک پرزگریکان بی وی راستی ایریشن بدرونان بی جالی حسیان و به تایبتی لوان جین گرینگین عربستان سعودی آرام کو ام بیجن ل روجلات سعودی به تواهی دبگو ایریشن حسیان لسروان هریمان بین کرد ولی باشه بریا دروجان پیمانا مکه دناور عربستان سعودی ترکیه و پاکستان دهات امذکرن لگوری ناوروکا و پیمانی ایریشا لسر سعودیه وکه ایریشا لدجی هر سی ولات هف پیمان ده حسباندن و ترکیه و پاکستان برسوا ایریشان بدن و حوسی راستی برسوا که چاوا ورن نخاسم کو ترکیه انداما ناتو و پاکستان خودان چک نوکلیریه کارن د سیاستی ده وینا ویلی بکن گو هف پیمانیه که گو د چارچوه هف پیمانیه سرد دته یا خشک دته جبرگو او دیله گو اندامین گو امزه کرنه پی بند به امزه خواه لی بری هف پیمانی هبون پیمان هاته بون امزه کرن نابرا چند دولتان ده لی نه هاته بجه کرن نگ هشته آرمان جا خواه ناکوکید نابرا برجواندین آلین گو امزه کربون هبون لی دویم وی کشبیر نکن گو پاکستان ولاته کی جیران ایرانیه جبروی که از باور دکم کو دوی زیدتر زلال به اف هف پیمانی و کار به چپکه و چاوا کشتیوانی
د دریای سور د بپارێزە گەل وێ هەفپەیمانیەکە bi tamam bihêzeke tamam bel hember her êrişekê lê nerîna min ev e got ev hevpeymanî wê balansekê hevsengiyekê biafirîne. Ev di çarçoveya parastina ewlehiya herêmê de got ewlehiya kolektîv biparêze lê ez bawer dikim got armanc civêyekê ew çawa tê de wê çarçoveya xweparastinê de tê ne de çarçoveya stratêjiya êrişê de tê ew dixwazin xwe biparêzin divê rastiyeke be de bi cihanîna naveroka vê peymanê de dibe got di rojên bê de rastiya vê peymanê jî derkeve ji ber got wê bibînin got ka karvedana Erebistana Siûdiyê wê çi be li hember vê êrişê gelo wê êrişî Îranê bike ya tenê êrişî Hûsiya bike ez dibe got êrişî ser grûpên girêdayê Îranê bêkirin ez bawer dikim got Îran jî hindek berjewendî wê hene ji ber got dibîne got her êrişek li ser Erebistana Siûdiyê wê bersiva wê bêdayîn ji ber vê yekê ez bawer dikim got Îran hêzên girêdayê xwe bi kar bîne ji ber vê yekê jî em dibînin got ev êriş pêk tên hindek alî hene di peymanê de di got Tirkiye endamê NATOyê ye dibe got bandora vê yekê hebe û Tirkiye ji wê çarçovê derkeve got xwe bi temamî ji bo vê hevpeymaniya nû vala bike ew dibe got rewşa Tirkiya bêguhertin û cihê wê di NATOyê de bandorê dike di vê hevpeymanê de divê pêbend be û daman demê de divê pêbend be parastina NATOyê jî lê nerîna min de wek şîrovekarekî got ev hevpeymanî wê li hember grûpên girêdayê Îranê de jî derkeve wê ne rasterast bi Îranê re şer bike. بله باشه Keştîvaniya deryaya Sor de jî wê cihekî baş bigire di vê hevpeymaniyê de her wisa taybetmendiya vê hevpeymanî heta niha zelal nebûye armancê wê çi ne heta niha bi temamî zelal nebûne dibe got ev hevpeymanî ji bo komkirina agahiyan be pevguhartina agahiyan be sûdgirtin ji hêzên leşkeriyên endamên got imze kirine ew mijareke birfire dibe got bi hev re tatbîkatên leşkerî jî pêk bînin lê got rast êriş çê bibe li ser Îranê ez bawer nakim lê ew ê ev hevpeymanî wê li dijî grûpên girêdayê Îranê êrişan bike ji bo xwe biparêze lê ez bawer nakim got Îran jî rast êrişî Erebistana Siûdiyê bike ev hevpeymanî jî êrişî Îranê nake lê wê li hember grûpên girêdayê Îranê derkeve ji bo parastina Erebistana Siûdiyê û ew êriş wê di çarçoveya li hember derketina van grûpên girêdayê Îranê be bersiv wê li hember van grûpan be wek me gotiye lê berfirehkirina van êrişan û ev êrişên Îranê jî bên berfirehkir li hember Erebistana Siûdiyê û ev hevpeymanî bersiv bide ez bawer nakim ji ber got ez van sedeman rêz dikim ji ber got Îran ji aliyê Amerîkayê ve êrişî ser wê hatiye kirin û hesabên Îranê jî heye berjewendiyên Îranê jî heye Îran dixwest berfireh be lê Amerîka jî û İsraîl dest bi êrişan kirine ev hevpeymaniya wan dijî Îranê ye êriş ser Îranê hatiye kirin Îran lawaz bûye zayıf bûye di rewşeka abûriya zehmetê derbas dibe lê ez bawer dikim got rejêma Îranê jî re ew naxwaze ev şer dirêj bike wê bi taybetî bi Amerîkayê re lê zextek heye ev zexta got heye jî ne ji bo berfirehiya şer û dirêjkirina şerê pir henî ye. بله باشه مصر جي ولاتكي نيزي عربستان السعودية ونها هون بحثا بيمانت كن قالوا چما اوجي ند ناف بيمانا مكة يديه شوف السياسة siyaseta derve ya Misrê ew ji bo parastina ewlehiya deverê ye
او وصاد بينا جو اولهية كان دافي بشكة جوج اولهية وي ناي قد كرن مصر بشدار نبوية نجبر جوي دست جا اولهية دفري برداية بله. بل بالعكس بروفاجي ويكي مصر خدي رولة مصر خدي هيزة دالي دبلوماسي دجي جرانية كوي هي بتواهية آليان را تكلية خو آفا كريه بعربستان السعودية را بتركيا را بتواهية آليان را درية مصري وكريه جبر بيكي از باور دكم گو گلکی گرنگه گو ولاتکی وک مصری هبه گو تکلیاوی بتواهیا ولاتان را هبه به ایرانی را هبه به عربستان السعودیه را به اوروپا را به دولت نگوی امریکای را ده همان دمیده مصر پیبنده به اولهیا کنداوی يعني تفنيدي جبو ويكي جو امكارم بيجن جبو جو او پشتگیری اتکه پشتگیری آویجی خوزاییه شخود وی پشتگیری بکرن نه وکف پیمانیه که أضيف إلى ذلك هر وسا مصر یک جوان ولاتانه گو باش لیکولینیت که لسر تفلیبونا قیا هر هف پیمانیه که بری گو ببه اندام ده هر هف پیمانیه که ده او لیکولین دکه دخوینه سیاست ویف پیمانیه دبینه لارمان جان و دنره زباورد کم گو او کسین گو بریاران ددن ده مصری ده او برجواندی نولهی نتویی مصری پیش دتینه دبر چاوان را در باستکه ده سری لیستی ده داتینه پشتره بریارا خود ده و چبکه و چاوا دکیجان هف پیمانی ده جه بگیره وک من اشتراگوت او نایوی واتی گو مصر ند و هف پیمانی ده او لدر و پارستنا اولهیا کنداوید مینه برو واجیوه که دو گو پشتگیری مصر برفرهتر به بگلک آلیان ده پشتگیری بکرن دو گو پشتگیری که سیاسی پشتگیری که دیپلماتیک و پشتگیری که وقت چا ده زانستن سیاسی ده گو پیشبریا دیپلماسی لیته کرن مصر به وی رنگی لهمبر کریزان در دکوه دالی دیپلماسی ده به تکلین به امریکای را به دولت اندر و بالی استخباراتی و پیک و گوهرتنا زانیارین استخباراتی را لی داوی ده هگر زرار بگیجا عربستان السعودی و امارات و ولاتن کنداوی جالی هر دولتك بياني و زرار بگیجه اولهیه ویانتوی و بگمان دستوردانك مصري هبه ده چارچوویا کمکارا ولاتن عربی ده و از باور دکم گو پیمانا خپاراستنی یا عربیه هفبش اکتیوه جبری دمکی ده لی او پیدویاوی بهنک تشتین دن به جنوبه آواکرنات یکلیان هیه بلی باشا گلک سپاس برز احمد عنانی بسپوری تکلیه ناو نتویج پایتخت مصر قاهره بشداری و برنامه هم بو گلک سپاس بو بشدار بونو نرخاندنین و